Video koji je iznikao na saslušanju u Džordžiji prikazuje radnike koji ilegalno prebrojavaju glasove. U ovom brojačkom mestu tabulišu se vojni i civilni glasovi. Dva republikanska osmatrača bila su zadužena za ovo mesto. Nije im bilo dozvoljeno da normalno sa slobodom posmatraju proces, već su po zvaničnoj izjavi bili gurnuti sa novinarima na stranu. Radnice u žutim majicama i radnica u ljubičastoj majici sa plavom kosom su na koje treba obratiti posebnu pažnju na ovom videu. Affidavits, zvanična izjava svedoka pod zakletvom, spominje da je njih 4 ostalo u prostoriji. Radnica sa plavom kosom i ljubičastom majicom rano ujutru oko 8:20 postavlja crni sto u sobi. Na kraju smene, oko 10 sati uveče, naređuje svima da završavaju proces brojanja i napuste brojačko mesto. Radnice u žutim majicama sede za svojim stolovima, ne radići ništa jer je brojanje zvanično stalo. Kako su svi sem njih izašli iz prostorije, radnica u ljubičastoj majici oko 11 sati uveče iznosi glasačke kutije koje su se nalazile ispod crnog stola. Radnice počinju da prebrojavaju i skeniraju glasove. Još 2 radnika dolazi u prostoriju i kreće da prebrojavaju glasove sa više mašina koje se nalaze u prostoriji. Glasovi se prebrojavaju bez ikakvog nadzora osmatrača ili medija, što po zakonu čini sve te glasove nevažećim. Republikanski osmatrači, kojima je naređeno da odu, odlaze do glavnog tabulatornog centra. Jedan od novinarskih operatera obaveštava osmatrače da je brojanje nastavljeno. Šokirani, oni se vraćaju nazad gde im je potvrđeno da su radnici tek tada skorije izašli. Osmatrači se sukobljavaju sa osiguranjem, ali na kraju uspevaju da uđu. U svojoj izjavi govore da im je potvrđeno da su brojači pre nego što su stigli završili sa brojanjem. Ovaj video dokaz izlazi na scenu pošto su republikanski osmatrači povukli pažnju na njega sa svojim affidavitsom. Bez njihove izjave ovaj video dokaz ne bi ni izašao. Interesantna činjenica da kamere nisu postavljene od strane izborne administracije, već su zbog pređašnjih razloga pre izbora postavljene tu radi osiguravanja zgrade. Radnici završavaju oko 1 sat ujutru. 3 sata pošto je svima naređeno da obustave brojanje i napuste centar od strane upravljača. Procenjuje se da za 2 sata za 3 skenera bi u prosjeku bilo prebrojeno oko 18.000 glasova. Skoro svi glasovi odlaze Bidenu. Rudy Giuliani, glavni predstavnik Trumpovog legalnog tima, objavljuje na Twitter ovaj video, apsolutnog forenzičkog dokaza, dok mainstream medije još uvek zagovaraju da dokaza nema. Čak pokušavajući da opovrgnu ovaj video, jako prikazuje da brojači broje glasove posle radnog vremena, bez nadzora osmatrača, pokušavajući da spinuju narativ da je ovo sve normalna procedura. Kao primjer opovrgavanja ovog videa, oni govore da je ova teorija zavere zato što glasačka kutija koja je izvučena ispod stola nije kofer sa glasovima, već zvanična kutija sa glasovima. Očigledno temeljit žurnalizam. Istražitelji u Džordžiji govore da su opovrgnuli ove teorije zavere još u novembru, što demokratski predstavnik tokom prezentacije videa također podsjeća advokata koji prezentuje video u saslušanju. No, ostali u prostoriji obraćaju pažnju da ovaj video tek izašao početkom decembra i da video nije bio pod zvaničnom istragom. Po vestima govore da direktivni upravitelj Fultona pozvao lokalnog administratora koji je još uvek bio u prostoriji i rečeno mu je da nastavi brojanje, pošto je državni sekretar rekao da ne trebaju zaustavljati brojanje ovako rano. Vesti onda govore da su posle dobijanja poziva počeli da broje glasove. No video dokaz pokazuje drugčije, da brojači čekaju da svi napuste prostoriju, pa tek tada iznose glasačke kutije. Administrator u crvenoj majici im se pridružuje sa još jednim radnikom i nastavljaju brojanje. Da li je sve ovo zapravo nesporazum u komunikaciji? Ovi radnici su sigurno znali da je nelegalno brojati glasove bez osmatrača. Zašto osmatrači nisu direktno obavešteni da je nastavljeno brojanje? I zašto brojači nisu sačekali osmatrače da se vrate pa da pokrenu proces brojanja? Zašto su ovi radnici uzimali baš te kutije koje su bile skrivene ispod crnog stola? Zašto su te kutije odvojene od ostalih? Kako su te kutije završile tu ispod stola odvojene od drugih glasova? I koji je razlog skrivanja njih od osmatrača? Ali to nije sve. Sećate se u prošlom videu, kada sam spomenuo da je u Fulton okrugu pukla cev što je zaustavilo brojanje? Tako je, to je baš ovaj isti okrug na videu. Ta cev je zadržala brojanje za 1-2 sata. U ranim jutarnjim satima, nimalo blizu 10 sati uveče kada je svima rečeno da odu ranije.
ali nikakva cev zapravo nije ni pukla i nije bilo nikakve poplave. Samo je otkriveno da je jedan pisoar cureo. Biden počinje da vodi u Džordžiji baš posle ovog prekonoćnog skoka glasova. Brzo, brzo, dame i gospodo, svi evakuacija, stiže pranje glasova u Džordžiji. One, two, three, four. The devil went down to Georgia and he was looking for a soul to steal. He was in a bind.